Okushaba oku kwabakurumwa okuhamya beegi omushanju obu barikutebwaho engaro kandi kwatandika shahina ez'akasheshe. Mureberezi y'abahamya okuba abakristaayo abashikire okugumizamu nibakora omurimo gwa Ruhanga omu chapel. Aha akona akamanyisa kukoreka ngo ekanisa ne appreciatinga ninga nesiima emirimo mirungi eyi institution ya MUBS eyusire erukukora. Enshonga y'okutungura eby'obwegyese na munonga omwana w'omwishiki n'okumufaho munonga kireetiire omwana w'omwojo yagaruka enyuma okurugirira aha mureberezi w'obureberezi bwa Ankole. Atakizibwa ekiruho ogwo omwana w'omwishiki obu akorakoranise ninga obu empoweringire omushaija ninga omwana w'omwojo aremerewe kwetegereza ogwo okugezaho kumwetegereza akuteekateekera ngu nobaasa kuba n'omugaya kandi omukazi nawe yareeta empiiha nawe n'omuheereza akatiinisa ke nawe n'omuhurikiriza n'oteera pulaani nawe iraho tukaba tugira abashaija bashomire konka bakahabota amaka gatashenuka konka tinoreba nitwenda ngu tube mu tribes zeitu nk'abanyankore nk'abakiga nk'abafumbira nk'akitwende babire batahamwira konka tibakukimanya ngo omukazi w'obashoire ashomire nabasa kuba executive director nabasa kuba speaker wa parliament nabasa kuba minister so nitwenda ngo umusigaza kimanye ngo omukazi ashomire bashimye kuba ne bamutwaza. Bishop Sheldon yajangu obushomankuzi okushorora omurangi ndi bumwe omu biliyoni biremesa entunguka omu Uganda. Some of you are blessed, you have a good salary. You go and you spend 3/4 of the salary in the bar, and at home you take a quarter. What kind of corruption is that? That is bigger than the other corruption by the politicians. Omugandi abikiriza omu Kyabujimbi nibashabwa kugumizamu n'okukwatanisa na munonga omukora omurimo gwa Mukama. Ebi bigambirwa aha kereziya ya Nyeibingo omu Rubuhimba parish obu babaire nibatandika kutimba omusingi gw'ekereziya yaabo ensya. Nikunda kusiima faza witu baza Rugaba Denesi asitiremu omuhimbo siba na waha siima chairman n'obukiiko bukukora nabwo mazima biine omuhimbo kandi siima n'abakristu okwiza bakakozesa emikono yaabo okubasa kuteera omusingi tukasevinga leero tukombeka ekereziya. Tureka tutimba omusingi tukwate efuka na n'eshururu na n'ekitiiho tutimba omusingi tugire tuta gumare tukwese kamba yoona omusingi tugire tuta gumare. Niwe ni engineer then twaheza kukora omusingi hariho obukogoto bakubanza hansi aho ninja kureta imbahereze shaho 50 za simiti Fina masiko weruka biragendeje omyaka 3 ekereziya ebeya wire twagitayire obwa hati bari aha kutimba omusingi kandi okurugira aha Rubwana mukuru kereziya egi ebasa kumaraho miliyoni 9 n'omushobo. Omurengo gw'omutano nyenda kusimba abantu abakutobuyambi ambwe ninsima mwami Danka ukura karshiko watayayira n'omuntu okubanza yamaza kweza first donation. Abantu okwejumbira omu byokukora nka community ninga buri omwe cyayina akakireta n'ekintu kirungi munonga akuba nicyongera okukompromentinga programs za government ninga programs empango. Gasha kwa Christopher Ahimsubwe na Onesimus Ndianabo.